سلاف روج باشی ور باش همه حوالان راهی درمون باشن و سلامتن ام سپاس کن جوارش بو تبلی بوناویج بو هاتناویج بو هبوناوی الویتری ام دست به بیلتن آخه بکن ایرو دو نوچین هنگ جدا هنه لسر در حقیقت هندرستیه ده و یک شو با کنها جهانی قصیه بن تهدید خواه جیراد بیجن سورکا میمونان کامل درن باندورا و نخاشی لسر مروبه هیچ قاس هه دشبه کوویده یا ناشبه کوویده لسر و متشته آمده کریه و کی دنجی او پنجه شرد بیجن کانسر پشکه او نخاشیا هری مزنه دنابا کانسر ده کود کار مروبان بکوجه شخو مروب هری زیده جبر کانسر پشکه دمرن شیانه خاش دستدن کانسر جدا تداوی وی هر چند تونه بجی به کیموتراپی ده به شوازن جدا ده هنکی باندور لی تکرن لبله او کانسر پشکی پر زحمت تداوی وی نها کام بنرن مزگینیا دکتران مزگینیا کوچه جهان طبی هاتیه چیه درقه و کانسر پشکی ده پنجه شرد بیشن کرمانجی جیرا اگر تداوی وردیتن نه جرباندن هیل سر مروان اگر اف جرباندن بگیجه انجامه کی اف دبه شورش د جهان طبی ده شخو نویوجی کرنه درزیک شورشگر درزیا شورشگر یعنی برای واکسیناسیونه به واکسینه تکرن یک درزیه کی دکاره به تمامی کانسر پشکی جهولی راکه اگر اف جرباندن ال سر مروان تکرن انجامه کی باش بده وکی دنج کردستان گلک نوچین مهنه ایرو نوچه کی گلکی بالکش کت آژانسان و سرسبه در دور ساعت دها م بیست کو وسبه سرسبه سیاده بقاسی 400 وسایت ج عراق بر به هرما گرمیانه بکتن ری هدف آن افکان پترولینه لهرما گرمیانه دنابرا کرکوک و سلیمانیه ده آرمان جاوا اوه دستاین سروان چافکانیم پترول این لوی داره tabi هنجت آواد کند بیشتر به پیشمرگیان را هف کریه اون زنم بافل طالبانی ردای مجبور امرن بشکل جدا دروان لهفتینن و دری هولدان زرد جی بکاربینن لی جبر تکیلین دیپلماتیک به بغداد کتن تکیلی روبرین پیشمرگی روبرین هرم باشوری کردستان به تایبتی یه که هزن هشتی شعبی وکشیان به قسمی وکشیان لبله تهدید علوی داره او پروبلم علوی داره هیت هم چاره سر نبیه نوچه حکومت داره قوی ده آمده کریه زیجوارا پیشکش بکم از دریج نکم از همه دا که بم نوا کوراهی بلتنه هونجی لبنده بن از بنیرم همی حوال وی داره نه از ایرو نوی و نخونیم دوران او سه کسی که نوی نها تبلی مبیه و روز باشه او جه سویس را بارد کم تبلی مبیه دوران مرحبا تو بخیراتی وكيدن حمي هوال فيدرينه مالاوي هوا هون هربن هوان نو اف مزگینیا جهانات طبیه کوهاتیه اف گلک بالکشه لسروی بسکن از بشوپینم و مسئله از وی بویری بشوپینم خانمی بیلن مالات هوا مرحبا اشتراجی مسئله به وی شکلی از همه نوچه بینم پیشی بچن باشوری کردستان ارتشا ترک لبرواری بالا بمبه کر 5 گوند لودری هاتنه شوتاندن که از بنیرم متشتکی آمده کری ودری اری از وی جورا پیشکش کم جبر بمبه بارانا ایرو یا دولت ترکی لدبرا برواری بالا اگر به 5 گوندان کتیه شنیه گوندکی لودری آسمانه نکارن جی گنده خود درکوین جبر شر و بمب باران دشوار یا بالافرین بیمروف دولت ترکیه ساعت سبید ایرو لده برا برواری بالا شواد درکت شواد گیشتیانا و گندن مرگا قصر گریسور ال کشک جنبلکه او بلیزانه اگر نهال واندران دوام دکه لگند ال کشک اگر گیشتیانا و خانیه گندانجی با او گورستانا گندجی تحریب کریه خراب کریه ریا سرکه یا کتونو در کترا گند نها هاتیه گرتن تی گوتن هنک شینی گند کارین جو گند در بکوین بفلتن جوی آگری لیبلی نها بقاسی 19 مالبات دناو گند آسیمانه
او جی داخوازوانا الیکاریه هیه جه دردوره کی دچه ویدره کی وانا دکاره بفلتینه خلاص بکه جوی آگره بلکه جه حتی به ساعتین ها درکتنه جی گندین دردوره محقق تنج برکو ایمه پرگالا ما تونه مخابن لکردستان الباشوری کردستان شوا درکه و دارستان بشوتینن گند ورن بومبه کرن تالان کرن و داره خودی گندیان تونه جسازی امریکی سی پی تی کامران عثمان اشکره کرد که لگوری کوته تخمین کرن جبر شواتا ایرو نزد 2400 دونم اراضی شوتیه ام و بهلن اگر بویرکی دقیقه داوی چه ببه میباره پار ببکن نه هم باره سر مثلا سورکا میمونان جیراد بجه امپاکس مروان دخل نواتر سوفکاران البت لبله سورکا میمونان و نبسه دما پاندمیان نو یا گردونی یعنی پر زیده ناشبه کووید 19 هرچند سورکا میمونان امپاکس لچند ولاتین آفریکی جواکان خصبه نواتر سیجی ناشبه سردما کوویده یکو جهان 4 سال بره او ناس کربو پیرا روبرو مابو جنها و ادوی بلز مداخله وره کرن درمان یان واکسیناوی وره پیدا کرن جبرکو ورسیونه که نو یا بین خوشی نهایدی دست فکریه به تایبتی لکنگو لهن ولاتندن ین افریقای بلاف دبه بری کو در باسی دورندن ین جهانه ببد و تدبیر ورن گرتن واکسین ورن پیدا کرن تی گوتن کو درمان کرنا و نخوشی گلکی زحمته د بدن انسان ده وسا پزک درد کبن و که سورک چواکو دزارو کنده درد کد به وی شکلیه یعنی بدن انسان جی خراب که کووید قطنه به بدن مروان شکلی مروان خراب ند کر نخوشی گرام بیا مرو البت دمرن لی شکلی مروان خراب ند بو اف نخوشی مروان درنگ دکوجه لی بلی شکلی مروان خراب دکه تداویه ویجی ویگاوه تونه یا مهم اوه مروف خواب پاریزه چوا در باسی انسانات به به تماس بدنه مروف زیده نزی هف نبه و هف ماشنه که و دوان شرطان ده زیده دستی خانه ده هف باشده به جبرکو برای خدا نجی در باسته به به حلمه تی گوتن در باس نبه لی تماس بدنه دوی مروف هنکی بالدار بلی سروی لأوروپای حتی نها نخواشکی هاتیه پیدا کرن لسوده ناوه نخواشی جی کلات یک بیه ورسیونه که نخواشیه یعنی سورکا میمونان لتایلاند جهاتی دیتن ام باسا ولاتن دروای افریقا تکن هات گوتن چار نخوش لترکی جی درکتنه هوله برنه تداوی خصنا بن کارانتینا لبله انها انکار کن و وزارت تندرستی دولت ترکیه و انکار که مسئله اوه نه هم در باسی مسئله کانسر پشکی ببین او حقیقتا متخنه با هیجانه هونجی بکیون هیجانه مروف حق که چونکه نخوشیا کانسر یکو هری زیده مروفان دکوجه اف پنجشیرا پشکیه پنجشیرا پشکی سدما سرکه یا مرنا انسانانه لچار آلیه جهانه ساله نزی 2 میلیون کس به نخوشی دمرن لهر در جهانه و هرما کو هری زیده دبن تاثیر و نخوشی دیجی اروپایه مثلا بقاسی 230,000 کس لولات یکتی اروپای جوی نخوشی دمرن ساله نهاد درزیه که بناوه BNT 316 درخستنه دبه کو کاربه و نخوشی به تمامی جهولی راکه نهاد آستا جرباندنی دایه اف درزی جالی سازیا بیون تکی و حاتیت پیش خستن تداویه که حسانه مینا درزیا کووید 19 اف درزی دما کود که نوا خوین انسان هز ده سیستم پاراسنا بدنه یعنی هز قوت ده بدنه کو بکاره به مجادله بکه تب کوشه لهمبر هجرین کانسر مثلا اوه اف درزیا یکم یا جهان یک و آرمان جوین ها کانسر پشکیه شخوا کانسر کو هری زیده مروباند کجیجی میگوته بو اف کانسره نه اون زانن کانسر قاسی کو دکتر دبیجن ده بدن هر انسانی ده hücrein kanseri hene. Lebel ejber ku hücrein bedena insanan beheze bi quvvete pir rahat dikare biçe hücrein kanseri peyda bike û bikuje. Wextê û bedenên ku zayıf dikevin dema ku hûn baş xwedî nekin xwarin ve xwarina xwe alkol, cigare zêde bikarbînin ev hücreyê we ê tekuşer ê ku mücadele dikin hêz û quvveta wan kêm dibe hücreyên xwedî kanser
nas nakin. Wextê nas nakin ew kanser her ku diçe berfireh dibe, mezin dibe û ew bi ser dikevin. Yani weke askerên du aliyan ku li eniya şer mücadele dikin, li dijî ev şer dikin, wisa bînin berçavê xwe. Yani hücreyên baş ê bedena we nikarin hêza wan teqeta wan tune tê bikoşin. İjar ev derziya ku niha derketiye, ev hêz û quwet dide hücreyên we ji bo têkbirina hücreyên kanserê. Niha ev derziya ku em behs dikin elbet ji kemoterapî baştir e. Kemoterapî jî bi şiklekî hücreyên kanserê dikuje, wan tespît dike ji ber ku êdî me gotibû hücreyê we têrê nake. Lêbele kemoterapî di aynî demê de zirar dide hücreyê we yê saxlem jî. Ji ber vê yekî kemoterapî di nava demê de we bêhêz we bêteqet dihêle. İşte ev derzî niha hakikaten me dixe heyecanê. Ka kengê derdikeve çawa çêdibe mirovahî li bendiyê ku di nava salek du sala de derkeve piyasayê. Niha bixasî ser çend kesan ser 130 nexweşên cuda cerbandin niha têkirin. Her yek ji wan nexweşan ji welatên cuda ne. Yani gerek ji aynî welatî nebin, ji bo ku cûreyên kanseran divê cuda be ka em binêrin bandora vê derziyê li ser kîjan mirovên welatan çêdibe. û asteya nexweşiya kanserê jî divê cuda be. Mesela di derece yekem de heta derece çaran derecê nexweşa kanserê heye. Ev derzî ka em binêrin bandor li kîjan derecê dike herî zêde. Ew jî cerbandin divê çarçovê de ye. Profesörek ku vê lêkolînê niha pêş dixe jê re dibêjin Seo Ming Lee ji Asyayê pêşengiya lêkolînê dike. Ev derzî weke keşveke şoreşker pênase dike. Niha eger encam baş be hevalên hêja di nava salekî du salan de ev derzî wê bikeve piyasayê wê li ser nexweşan were bikaranê. Niha ev hemî nexweşên ku diçin cerbandinê pêktînin ev dilsozin. Ji we jî dikare were pirsîn, yani kesên nexweş elbet. Hûn amade ne xwe biceribînin bikeve bin cerbandinê yan na. Eger hûn erê bikin erê. Ez vê meselê dirêj nekim. Mesele ez vê derê bihêlim em li benda mizgîniyek xêrê ne ku hakikaten dermanê vê nexweşiya pîs were peyda kirin. İsrail û Hizbullah niha bi hevketine ji doh bi şeve bi mûşekan bi roketan êrişê hev dikin, yek jî li hewa wana teqîne. İsrail niha parastina xwe yê esmanî pêkaniye, her füzeyek ku ji Hizbullahê tê li hewa diteqîne bê tesîr dike. Hizbullahê ragihand ku wan 330 mûşek berdane İsrailê, qonaxa ewiliya êrişê wan xilas biye, bi dawî biye Hizbullahê gotibû ku wan ji bo tola Fuat Şükür de bi dest bixin, yani tola wan bigirin, êriş pêkaniye gelek mûşek berdane ser axa İsrailê. Hizbullahê bi daxuyaniyekê nû eşkere kir ku wan bi tevahî 320 mûşek berdane İsrailê. Gava yekem ya êrişê wan jî qediya ye baregehên İsrailê yên li Celîlê û girên Golanê kirine hedef. Lê İsrail cuda da axife berdevkî artêşa İsrailê beyan kir ku Hizbullah xwe amade dike êrişekê berfireh bibe ser axa wan, wan jî dest bi êrişê kiriye, êrişa rêlbergirtinê, yani parastin, xwe diparêzin. Li Almanya kesekî bi kerê ketibû nava civakê, hin insan ker kiribûn, 3 kes kuştibûn, gelek birîndar hebûn. Ew kes du roje wenda bû, êdî kesekî ye pir kese em nizanin. Lê kesek ji wan hat teslîm bû, teslîmî polîsê Alman bû, îtiraf kir, qebûl kir ku wî ev êriş pêkaniye. Li bajarê Solîngenê yê Almanyê di dema festîvalê de kesekî bi kerê êrişê derdora xwe kiribû, 3 kes hatibûn kuştin, 8 kes birîndar bûbûn. Wezîrê karê hundir yê wê herêmê daxuya kirin ku gomanbarê serekê êrişî hatiye girtin. Êrişkar bi xwe çûye cemhêzên polîs, ji wan re gotiye ew kesê ku ev însan kêr kirine ezim min xwe veşartibû û hatiye teslîm biye. Navê gomanbar İsa ye, İsa he, paşnavê wî nehatiye eşkerekirin, 26 sal ye, ji bajarê Dêrê Zorê ê Rojavayê Kurdistanê ye, lêbelê ji endamên Daişê ye.
dere zor hatta raqay demeki Helena Daişê bu hûn zanin wê derê hatin xuyaye derbasê Almanyê biye çûye serî li penaberiyê daye iltica kiriye. İsa piştî êrişê bi kincê xwe bişil bi kincê xwe bixwîn xwe li hewşa avahiyekî veşarte bû ji aliyê ajansên ewlehiyê yê Alman ve wekî îslamîstekî radîkal jî tê binavkirin. Daişê şeva borî bi daxuyaniyekî eşkere kiribû ku wan talîmata êrişê daye vî kesî û bi vî awayî berpirsêrî girtibûn ser xwe. Niha şîrîgî wî jî hene ew ne bi tena serê xwe ye. Gelek mirovên wisa li Ewropayê gelekin divê mirov baldar be. Ev der Ewropî jî bila bizanibin ku ne hêsan e mirov xwe biparêze li hember Daişê. Em li bendêne ku Ewropa bi vê wesilê statûya Rojavayê Kurdistanê nas bike û piştgirî destekekî mezin bide Qesedê ji bo tekoşîna li hember Daişê û her wiha ji bo parastina temamê mirovahiyê. Niha parastina mirovahiyê heqeten maye ser Qesedê û Kurdan. Em çi bikin? Lêbelê kîjan hêzin tên zarokan perwerde dikin. Mesela yek ji wan kujêran ew ê hatiye girtin 26 saliye yêdin dibêjin 15-16 saliye. Yani wisa însanan tînin navê İslamê jî qirêj dikin, navê İslamê bikartînin ji bo armanciyên xwe yên qirêj. Ev ne baş e. Ne baş e. Hevalên hêja ez derbasî meseleyekî din bibim. Daxuyaniya Mesûd Barzanî heye serokê PDK di derbarê Enfalê de. Enfal hûn zanin birînekê Kur ya milletê Kurd e. Gelek beşên Enfalê hene îro em basa Enfala Bedînanê dikin. Enfala Bedînanê pêla heştan her wiha qonaxa dawî ya Enfalê ye. Enfal zûva dest pê kiribû. Di salên heştê virva dest pê kiribû heta sala heştê û heşta jî dewam kir. Yani di wê qonaxê re di wê pêvajoyê de bi 10,000 însan hatin qetil kirin ji aliyê rejîma Baas ya Iraqê ve. Yani ez tenê Saddam sûcbar nakim ji ber ku bi mirov wextê tenê kesekî sûcbar dike wê derê rejîm mirovên ku rejîmê birêve dibin ew aqilmendê ku rejîmê birêve dibin hemî mîna ku bêsûc bin ne wisa ye. Ekî be, ekî birêve dibin. Mîna dewleta Tirkiye û hemî sûc nikarin bixin ser stûyê Tayyip. Tayyip tenê ferdekî ye. Îro heye sibê tune. Beriya Tayyip jî, piştî Tayyip jî wê her komkujiya li dijî Kurdan dewam bike. Rejîma Baasê bi Enfala Bedînanê re êrişê xelkê li herêmên Amediyê, Duhok, Zaxo, Şêxan, Akrê û Barzanê kir. Li gorî belgeyên fermî yên Iraqê li Bedînanê 13,553 kes hatine girtin. Ji wan 3,373 jinin, 6,964 jî zarok bûn wê demê. Ji bilî komkujiya sivîlan nêzê 600 gund wêran bûne. Nêzê 6,000 welatî jî koçber bûne, bê mal, bê xanîmane. Gelek gund jî hatine kîmyebaran kirin, ji wan 40 gundên Xristiyanan, 81 gundên Kurdên êzîdî bûn. Rejîma Baasê li van hereman komkujiyekê pir mezin pêkanê, heta îro jî di dilê gelê Kurd de birînekî kûr e. Parlamentoya Iraqê 14 Nîsana 2008 komkujiya Enfalê bawekê fermî nas kir. Lêbelê naskirina vê komkujiyê temam lêbelê yani çiqas di pratikê de pêk tê, çiqas rêz û hurmet ji Kurdan re heye ew meseleyekî din e. Serokê PDK Mesûd Barzanî bi münasebeta 36mîn salvegera Enfala Bedînanê peyamek belav kir û wiha got 36 sal beriya niha ji 25 Tebaxa 1988 heta 6 îlona 1988 bi derêjahiya zincîrê tawanên rejîma Iraqê li dijî gelê Kurdistanê gelek dever, gelek gundên devera Bedînanê rastî êrişên nemirovane yên kîmyewî hatin girtin, kuştin, koçberkirin, enfalkirina welatiyên bêguneh ji aliyê hêzên rejîma wê demê ve ya Iraqê ve pêk hat. Di encaba van sûç û tawanên dermirovane de bi hezaran welatiyên Kurdistanê şehîd bûn,
وندا بون کوچبر بون به سدان گند و دمه ویران بون دبیجه مسعود بارزانی آرمانجا توان رژیم بری عراقش کاندنا اراده گلی کردستان بو بردوام کردن سیاست گوهرینا دموگرافیا کردستان بو یعنی آرمانجا سرکه یا وان ایریشان کجرا دبیجن انفال یک جه آیت ناوی آیت قرآنیه و بوی آوه رژیم باز شی آیت قرآنی بکارتینش با کشتنا کردن و وکی داعش یعنی فرقاوان تونه و کی رادبه لهمبر کردان اسلامی بکارتینه آیتان بکارتینه مینکو یعنی فتوا دردخنش با کشتنا کردن مسعود بارزانی دخوازه که دولت عراقی وی راستی قبول بکه یعنی آرمانجا رژیم او بو که دموگرافیا کردستان بگوهرینه کردان جوه دری در بخه عربا مینه بجی بکه لیبله مسعود بارزانی دوی راستی ببینه که ایرو دولت ترکیه سیاستا رژیم باز دور گرتیه تشتا که رژیم باز نیوجو هشتیه نها دولت ترک دومینه و همجی مخابن به دستگاه پدکه یعنی پدکه باوی که فرمی به دولت ترکیه را پیمان مور کر جبو که دولت ترک بکاربه به حسانی وره بکه و باشور کردستان گندن وی داره والا بکه دموگرافیا وی داره بگوهرینه جوی داره ام ده پرسن اف چن ناکوکیه اگر هون گوهرینا دموگرافیک یا کردستان شرمزار دکن چیه چما هون ریوه دکن پیش دولت ترکیه جبو وره اینی تشتی بکه لباشور کردستانه وی که ام نکارم فهم بکن زحمته یعنی هیچی من ناگره يعني از بخواه فهم ناکم حقا بفهم نکریه من نه دولت عراقی فهم کریه نه باشور کردستان فهم کریه بطایبتی هزین پدکه چه واره دادن دولت ترکیه ورن یعنی اگر هزو قوت و تونه بیجی نه چن پیمان مور نک پیمان چه هم مور دک یعنی پیمان آبوریه مدوجی باسکر دریج نکمش خواه یعنی ایرو مجوره مبریه 10 دقیقه جوره نوچه پیشکش کر پنج گوند نها دنوا آگردا دشوتن آنها انفال دوام دکه انفال یا کو رژیم باز نیوجو هشتبو دولت ترکیه دومینه والی سلیمانی هوال ابو بکر جی لسر عینی مجرد داخفز بورا پار بکم والی سلیمانی هوال ابو بکر ببونیا 36 سالوگر انفال بهدی نانه پیامک بلاف کرد ابو بکر گوت پیشتی 7 قناخیم بری انفالا بهدی نانیجی درکت اولی که دجمنین کردان همو کرد و کردستان وکه هف بیناست کن دواری سوچ و کمکوژیان ده خواه جتو جیه که کردستان پاشفانه دایه والی سلیمانی گوت ده و بیرانینه ده پیوست امتف بروحکی بپیامکی بکریار و آرمانجه که سوچین دجمنان شرمزار بکن قربانی خواه آنجاق به وی شکلی ببینن اگر تشتکی ما بکاربه بکه یک چیه شهید منه قربانی منه کردستان و دیروکا ما هفبش یا بخوینه او آنجاق دکاره ما بکه یک بین جمع هودو خطریا کمکوژی نول سر کردان هیا او جی دوام دکه دبیجه حواله ابو بکر گف تهدید مترسی اگر دوباره بونا داگر کری انفال کمکوژی پرچکرنا کرد و کردستانه تمام نبیه هنجی دوام دکه او ترسال سر کردستان کو گوادن مجوره باسکر جبو پراستنا حبونا ما پیوستی ما به اراده که نشتمانی یا بهیز هیه دبیجه والی سلیمانیه ام در باسی روجاوی کردستان ببین لباشور باجار هول چته که داعش جالی هزین اولکاریه هندری وین هاد گرتن هزین اولکاریه هندرین یه هرم خاصر اشکره کرد که چته که داعش لگنده جبن یه باشور باجار هول با اپراسیون که هاتیه گرتن چته که هاتیه گرتن بریان ها تبلی هنس سوچان بیه بطایبتی سوچین رواندنا چتهیان یا جکامپا هوله هشتی شعبی ایرو تشتکی گله که بالکش کرد و سبه ساعت سسیان ده جنشکا و کتنا و اپراسیونه که پر بالکش میلیسین هشتی شعبی بچکین گران به 400 وسایتین عسکری چون پارزونگی ها قمره یا باجارو که گوله جوه
او جید که بین نوا هرما گرم یعنی لسلیمانیه حشتی شعبی لهمبر پولیسی کی کرد شدت بکارانی لهمبر پولیسی کی کرد و سبه ساعت سسیان حتی ساعت 4 لوی دره گنگشی هبو دبیجه چون امش بو اپراسیون کلشکری بو ام به کوردیناسیون به پشمرگی را چونه وی دره اف دره و مبریا درونان تثبیت کریه کلوی هرم داعشی هنه م به کوردیناسیون پشمرگیان اف اپراسیون پکانی دبیجه کی دبیجه وی کی فرماندار اپراسیون ی حشد شعبی طالب موسوی دبیجه ام بله هفکرنا به پشمرگیان را چونه گرمیانه بنیرن آلیکار فرماندار لیوی نهان یا پشمرگی ناصر محمد جیراگاند که حشد شعبی کتی هرموان پاش وکشیایه لی گوتنین فرماندار حشد شعبی دره و درد خد بیجه طول هف کرنوان به مراتونه آرمان جوان تنه داگر کرنا بیرم پترولیه جوه سبه و میلیسن حشد شعبی جبو سدمکی yani derew li pê hev dibêjin ya derew dikin yani sedemê hatina xwe bi tiştên cuda ve girê didin pêşî gotin ferman hatiye ji Bexdayê ku em berê xwe bidin hêzên yani bi Herêma Kurdistanê qada petrolê tê îdia kirin ku ji wan bîrên petrolê îmarat fayde dibîne îmarat wê derê bikartîne ji me re gotiye biçin wê derê müdaxile bikin ji ber vê yekê em hatine pêşî wisa gotin paşê jî gotin em di encama hevdîtinekî bi bafil Talibanê re li vê derê ne em ê 3 rojan bimînin û paşê em ê vegerin pêşmerge birayê me ne dibêjin em ê bi piştgiriya balafirên şer li hember Daişê em ê bi hev re mücadele bikin tê bikoşin ji aliyê din ve zext bikaranîna yani werhasıl zext jî bikaranîn ceribandin lê belê nebû niha tiştekî heye em jora bêjin hevalên hêja ez ê dirêj nekim niha em meseleya petrolê hûn zanin beriya niha rayedarên Kurdistanî bi Iraqê re li hev kirin ku petrol çavkaniyên erdê Kurdistanê ji aliyê Iraqê ve were bikaranîn yani çi qas pere were qezençkirin ji van bîrên petrolê wê biçe ji Bexdayê re eğer $100 biçe 40,000 yani çilivi sedi çilivi ve varajı Kurdistan yere. Yani ev peymane ta da dema Mam Celal de hatiye imzekirin usa kabul kirne. Lebele digel van peymanajı em dibidin ku jvan birim petrole kaçak petrol difroşun her deri. Difroşun Welatên Arab, difroşun İranê, difroşun Türkiye bazırganên şahsî hene li ser navê dewletan bazırgan têne wê derê yani hûn biçin wê derê bibin şahit hûn ê bibînin ku ji bîna petrolê însan dikarin bijîn û sibê heta êvarê bi hezaran kamyon tên û diçin wê derê ew kamyon ne resmî ne hemî bi rêyên qaçax yan jî bi kamyonên reşin em bêjin bi qaçaxî dixebitin wan petrolan digirin dibin Irak ji vê yekê re çavê xwe digire pir stûçên bi vî şeklî hene yan mirov bi Iraqê re li hev dike ku mirov xwedî li petrola xwe derdikeve û nade Iraqê yani aborî ekonomiya welatê xwe mirov ji xwe re vedqetîne yan jî mirov wextê li hev dike jî li gorî usûlê tev bigire ama bi qaçaxî be garantî didim we hevalê hêja tu însanekî me Başûrê Kurdistanê ji vê karê qaçax fayde nabîne. Kî fayde dibîne? Tenê çend malbat. Çend malbatên serekî hene vê petrolê difroşin ya jî karsazên Kurd hene van vê petrolê difroşin jê fayde dibînin û paşê perê xwe jî derdixin dervê Kurdistanê. Ê min çi fehm kir? Yani bu perê eger werin fabrîka vekin temam. Ama na ne wisa ye. Bi temamî qaçax e pere jî diçe derve. Mesele bi vî şeklî ye. Niha problema aborî di navbera Iraq û Başûrê Kurdistanê de dewam dike. Maaş dereng tên yan jî nayên. Sedem ew e ku bi sedan kes, bi hezaran kes cot maaş digirin. Yani hem ji Rêveberiya Kurdistanê maaş digirin hem jî ji Iraqê maaş digirin. Ji ber vê yekê Iraq heşê Iraqê tev li hev biye.
وگوت اری بری کو بدومینو مسنک لو بنرم کوا چی شاندی جمرا کوا چی گوتیه چه هیچ تنه از هودد مساجی بخونیم اری تشتی خوشن و تشتی خوش دبیجن از همیان نخونیم مالاوی آوا ره gelek spas dikim ji te re malatê ava divê tu zanibî ku ev alîkariya ku hûn dişîne ji vê kanalê re bi rêya vê kanalê wê biçe ji hevalê me rojnameger re ê ku li Başûrê Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê di şertên zehmet de dixebitin wê sedî sed biçe ji wan re bila baweriya we hebe mala wê ava yani kanala me her ku dewlemend bibe ji aliyê aborî ve xizmet jî wê her zêdetir bibe ez bi vî şeklî ez îro dirêj nakim ez tenê binêrim ka di deqeyên dawî de çi heye çi tune paşê jî ez ê vê mesela Başûrê Kurdistanê mesela tekiliya aborî ya Başûrê Kurdistanê Iraqê ez ê hinek lêkolîn bikim ez ê hevalekî me spor jî bigirim em vê mijarê bi hev re rojekî din bîne ser masê baş e ez bi vî şeklî xatir ji we dixwazim hevano ka ez vê erê yani eger hûn bikaribin ev jî rûpe kanala me ya moderatoriyê hevalekî ser navêm çêkiriye pêşniyaz li we dike ku hûn bibin abûne û tim bişopînin heqeten baş e yani mirov piştgirî bide ev gelek hevalê min ê ku YouTube çê dikin jî hene ez telefonê wan dikim me dibêjim me were em bi hev re bixebitin em bi hev re tifaqê çê bikin bila hevalê me bi hev re li me temaşe bikin mirov bikaribe weşanên hevbeş çê bike xweş dibe ez ana pêşniyaza xwe ji vê derî jî dikim gelek hevalê me YouTube çê dikin kurmancî û divê haya me ji hev hebe ew werin rûpela min kanala min da weşanê çê bikin bi hev re ez jî ya wan da wê demê kesên ku li wan temaşe dikin kesî ku li min temaşe dikin em bikevin nav hev hev nas bikin ez xatir ji we bixwazim hevan da ez vê nivîsê rakim mala wê ava hûn her hebin bi hêviya rojên xwe şazad çi dikim bikim bila bedew be